Kapri survive baro gitu lok kecor. Pat ngai ku blai ru IP baro ki subscriber. Ki bala juga shaninga na por support. To blai undang ker ku kedo IP pinang yok gamen upat ku koi ku kia. Ka Election Commission of India menta ka arp kontratrik jong penalber acar arpulai. Kalau pembina yang keterik jong ke election hapok sok yong konstituensi kata hadin ngejing kelak no jong iba HDR lang do lapen sengek no ya ke election ha kete konstituensi menta ke election commission kalau pembina ya keterik bantip igi ward ha kete ke konstituensi kata kalong ha ka shipeu trik jong pena besau arjar arpulai pat ka jing nyewi ki wot pat kalong khat lai trik jong pena besau arjar arpulai ki don hadu nri mut ki kandidat ki panyakon nagane ka konstituensi kata ke NPP keseng Kongres keseng UDP keseng HSPDP keseng TMC bat keseng BJP uba samlin malngiang ubadai UMLA bat UMDC birim jong kesok yong konstituensi uban yakun hagane ke election na sok yong konstituensi na ke parti jong ke NPP bat Osborn Kharjana ukertong uban yakun na ke seng Kongres hagane ke election na sok yong konstituensi bat usan syar lang taba uba na ke seng UDP kata ubumi bujili haga jaka jong ba STR lang do hadin ngejing khlak no jong ba STR lang do na kaliang jong kejing sem bat na kaliang jong ka UDP sok yong circle kalarai pan penyeng ya usan syar lang taba kum gertong na keseng UDP bat ba san dodar rentat yang ukertong na keseng HSPDP ubala pengkre banyak aireng hagane ke election na sok yong konstituensi uba Standing Star taba ukertong ubal pengkre banyak aireng hagane ke election na ke parti jong ke TMC bat uba Serap Eric Harbuki ukertong na keseng BJP ubala pengkre ban aireng hagane ke election na sok yong konstituensi